Udruženje vaspitača Raškog okruga Kraljevo započelo je saradnju sa Centrom za stručno usavršavanje grada Kraljeva, gde smo zajedno u organizaciji seminara koji je predviđen za vaspitače Kraljeva, predškolske ustanove i vaspitače Vrnjačke Banje. Današnji gost je doktor Urgentnog centra Vladan Simić, koji će nam pokazati neke jako bitne vežbe koje su potrebne za naše vaspitače. Ova saradnja je tek sada krenula, a nadam se da će i dalje nastaviti i sarađivati i da ćemo i dalje organizovati seminare ovdje u Centru za stručno usavršavanje. Ne možeš da se setiš, boravi se, spetljaćeš se i ništa nećeš da znaš. Ali, postoje situacije, bez obzira što znamo da neki mora da se može, samo mi. Dobre. 6,8. Gledi kako se bavi. Tema današnjeg seminara koje se održava u organizaciji Udruženja vaspitača jeste predškolska ustanova kao sigurna zona, ključna znanja iz prve pomoći. Zapravo sama tema kaže obuka nemedicinskog osoblja i svih zaposlenih u predškolskoj ustanovi kako da postupe u određenoj situaciji ukoliko je detetu neophodna pomoć. Kako je bitno za obuku zaposlenih, tako je bitno uopšte za stanovništvo, jer jedino kroz edukaciju i učenje zapravo se osjećamo i sigurniji, a deca su kroz ovakve projekte i još bezbednija boravka u vrtiću. Tako da kroz teorijski deo i praktično pokazne vežbe učesnici će savladati određene veštine, ono što je sasvim dovoljno i neophodno da u datom trenutku, znači ukažu prvu pomoć i daju jasne informacije sve do dolaska ekipe hitne pomoći koje će dalje preuzeti zbrinjavanje.